باش تماشاوان هجا و دیسا دست بکا برنامه خو از دمکی خوش و تندرسته که باش و جواراد خازم از این رو برنامه میا و نابه و آنالیز کردن مجرن روزانه دا برنامه که نو و بالکش جواراد سا پیشکش بکن مجرد برنامه ما ایرو و جگل کرد لباکورا کردستان آلترناتیف پیوسته آن عمل مجاره دا و گل مهوان خواه را پیشکش و بکن هل مهوان ما و هجا و سیاست مدار و نویسکار کرد ابراهیم گشلی و راستی هج و نهاتیه و برنامه ما و بله و هات و بله و این خیر هاتنه و کک ابراهیم گلک سپاس هرابن بله ولی مهوان ما هجا و سیاست مدار و نویسکار کرد ابراهیم گشلی به رمان خواهی و گرانبها دا و قالا مجارا ما بکن امید برنامه دا و لسر باکورا کردستان و سر سیاست و زمان خیانت داوی و آلترناتیف و هنک مجار و گرنگ دینجی هم میگن مهوان خواه آگاداری بدن و براستی هم مجار گلک در دور کردان و برنامه دنجی که همه سر و نقاش هم بکن و همه سر و باخون کار چراسریه که هیه و آن ناو نه هم مهوان خواهی و هجا و دیسا چان گوتی سلاو بکنیم بخیر هاتنه و برنامه و ما و کک ابراهیم گشلی گلک سپاس سرکفتنا وقت خازم جبو گدار مجی سلاف ریز جوان را هیویدارم که برنامه که خاشم بدومینی و گدار مجی جوه سود ور بگرن سپاس بو وجی و با برنامه آمده کریه زور سپاس که ابراهیم بله نه از خازم بحثا هن نوچه دیگه و هفته و یعنی هفته چویی بکم و براستی سیاست مدار و روزنمان کرد شکری گلمیش و دوچار مجدار و روژا و سیشم در آلمانی وفات کرد او به سالان زندان ما 11 سالان زندان ما و گلک اشکنجه هات کرن او اندام پگکی بو باش دوج برداب و رخنیخ و پگکی تکر او هر تم لسر و تشتاکی و دوزا و کرد و گردایی و دخابتی او حواله و کود او حواله کو به ازمون خواهیم باش اونج خرابجی بشتاره دوزا کردستان بو و بلا سر و مالبات حسابه و بلا رحیو شاد به هم نهاو ابراهیم گشلیجی برز ابراهیم گشلیجی بپرسن هنجی که شکر گمیش ناستکن براسی هنجی تکارن و تشتاکی و سر و بیجن کرم که یا مشکل گلمش سال 1974 da nas kir yani tekari beriya ver yani 5 salî min nas kir ve demê û tizane sala 1974 da piştî darbeya kutateya 12 adarê 1970 ya Afaka geçti derketi bu ve demej de hapse da bu zindane da bu o tizane cezaki granji mi girti bu ve deme da pişti ve yani pişti haftaya çara damak afer hapse derketim tekari bejiküm me be dest bekir ku am xabataka profesyoneli ya rexistini siyasi jibo tevgara kurd organize bikin me dest bekir bu jibona veki danistandire min li herama untizan az bixuji kurde Ankara me û li taybetî jî li veke li Qirşêrê ve demê mamosta Seyid Alp untizana nivîskara mecburî îskane devranê untizana ew jî eşîra me yên mirove me jî ebixwe li Qirşêrê li dibistanan mamostan bibêjim ku mamosta bû wexta gaz çûme vira gelek xandawan ev ji Kurdistanê sürgün tikarî bêje ku Şükrü Gülmiş yek ji wan bû
Ya işte hükümet filan ki Jaliye PKK'da untuzan hatiye infaz kırın hatiye kuştun. Avcı yek şu an bu. Gelek kandavan habun ki Paşa'dan av tevgeren rehtısının Bakuriye Kurdistan edacı götürdü. Münvet deme Şükrü Gülmüş Naskır. Pişti ve Şükrü şu an dama koma rızgariye dacı pevendiye mebun. Ve deme bu tiyatro kavan habu, şanlı kavan habu. Yaratı gotun botan, cizza botan. O ve belki amatörü vana kabatıkır. Şükrü van pevendiye mede domant. Untuzdan ser Portuka veke koşkiye yani tevgara tebeyya koşkiye Portuka jaliye komalardan ve zincir tıkatine aslında avar ve şanlıya hatırlattı. Bu ve mücve vakti da tabi nastıkır. Pişti ve tarih aslında dostanya mahbule damak bu endame PKK taybeti gibi PKK'ra karkı Kurt perverada düşmaniyeti kırtı karibeci ki tabii ki ve deme endam havalbende vanji bevendiye Kurt perveraya me katandın. Müjdur ve tu şopan yani derdora Kızıltepe karibi konsere kartıkır. Demin avtu şopandın ve her kurdaki normal küçük kayıtke çavatkına dost havala menavcüttü şopan. Ledeki durdureş belediye mekutbun ev macaraka direjdir nav PKK'da darbaskır. Katta hapse, pişti hapse, untuzanı da çapamani vada vekir vazife girt, xabat kir. Pişti veci untuzanı PKK vakatya tenduristiya wî nebaş bû Albanya midî satı şopan dam tenduristiya wî nebaş bû ameliyattı bu. O vaqtekî nasname untuzanı vekir rojnama nasname internete da vekir veşand bi qurubek heval va. Tivir da dest pêkirin PKK û taybetî wî jî derbarê Abdullah Öcalan da fikrexe û teşhîr em bêjî rexnexe di domanê ku Abdullah Öcalan çiqas xetere û çi kiriye çi dike. Tabii ki vaqta ji PKK tv matê ku Öcalan PKK'ye PKK Öcalan'e taybetî jî piştî 27 Şubat 2025 jî derket hole ku rastî ev teoriya rast e ku piştî Abdullah Öcalan devri Kurdakî berda û ji Kurdistanê berda got ku Kurda mafevan tune ku bibe otonomîk xweserî ya jembenî zimanê Kurdî zimanekî pir qas e dawiyê jî hûn tibêne vek haqiqateke işte vakake rastî tibe olgu pêje bona veke her kesî jî ev gudarî kir tüm muhalif jî hemberî wî derneketin ji bona ve tikarî bêje ku veke lê naberê da beriya ve sema bu bawer dikim rojekê agadariya me bû ku li bela firxana Diyarbekirê Şükrü Gülmüş girtine ama Diyarbekirê dema ku min bîst ama divê naberê da hemberî me îsa tiştê nexweş nivîsandibûn bun tikarî bêjî ku pêwendiyê me tamam navbera me da dijminîtî çê nebû ama pêwendiyê me nexweş bûn jî lê ev netibû sedem ku ez neçim alîkarevî beşdarî dadgeha wî nebim ji bo vê ez çûm atliyê demaka çûm atliyê rastî wî ew jî bawer dikim piçek ji bo wî çi bêjim piçek xelîbat wî set fikirî ku ez wî eciz bûme fakat ez beşdarî dadgeha wî nabim mehkema wî nabim darizandina wî nabim û jêra nabim alîkar lê ez çûbûm
Çünkü bir noktada zaten fıkrandıran mümkün ne evnec bu şükür gülmüş az bu her kurt pervereki ve helveste bir kariyeti ve parezer ve kurt pervereki eğer imkanı mevcut her hali de tıkanım şu an hali kariyeti derrav şavi ne baş bu rasti pervestiya bu batmane evgöstü bu jibona ve kete ve kuş Diyarbakır'e bibin batmane mahkeme bevecde jibo ber baştari mahkeme ne bu buji bir yara gırtını eji dabun derdest kirin tebejin duya da hukuk edin min hakimen kadiyen mahkema gran yani ağır ceza Diyarbakır'e min juan daxas kir xanak bu mugot ki valla müvekkile min Diyarbakır ravşavi ne başa çuyunavi edin pişti euro saat sesi çarajı çuyunavi batmane ifade dayınavi lepersin kirin derbare bir tapır zahmeten eğer bir riyaz seviyse yani bize online yani imkan be em lehevdi bikin mahkeme batmane darzandın avi Diyarbakır'e kanabed ve duruşma yekemin da lever pekbinin ku evlever istirahat bike biçe batmane bu rastici kadiye mahkemeci ev pajran got ku madem ku müvekkile ben rahatta nakhaş ankara biçe batmane edin melver mahkeme Diyarbakır'e riyaz sebi sebriye online pekat iddia derbare da tıgotun ku ta propaganda PKK kriye şükür gülmüş gelek vekili gotka belyaz PKK'yı bu Zudaya acı PKK ve katiyama tıştek azdan isim gerek vekiliye Jobona ve abi iddia derbare müddet ne rastı elbette güve deme dur hatta mı gotküm vekilimin ve hacı kabul kriye Zudaya PKK ve katiyeye endam PKK bu yarı berpisyare PKK bu eğer Euroji endam berpisyar propaganda PKK gelek rahati tıkara ve bir pajine kabul bike jibona PKK ve iddia neticede düdü ve demede tüküne un müvekkileme mahkeme tüküne hatta derbare müdacil ağır ceze vekikaya dozakaya gel batışta gel haribe eğer un mahkeme tüküne eğer bu PKK propaganda kırın tavana süce ve deme başta un başeli mahkeme tükün un hükümet daxas tükün ki un vek bükün bir yara dersler skine gırtine un jole rakın o berat bu müvekkilemici berat ebedi ona bir yara gırtine rakın fakat gotun ki mahkeme bu roja kadın vekre gotun ki batmane bu domine tabii ki duruşma edin roja çum baktak ve roja çum savcı daxas kırkı ceza bedemi medve demir bu parazname vakt khas megot ku parazname madem ku veke ama parazname paşa benevski peşkeş tıkım ihtimala kamazına ki müvekkilemici benevski peş veke mahkeme duruşma amçun şükrü gelek bir takat bu nikari bu benevski paraznama peşkeş ke lemin paraznama ka siyasi hukuki peşkeş kır nabara madisa hakim avtiştek despek ya da hatır münakaşa kırın milur cizede kırdı paraznama viski da nefsine kırın kurda kılıdı PKK'ra hizmete o pareler yapardon dozgarji savcıya komara cumhuriyet hizmet yuvan tıkına bayat işte gele hadibe aslında demek ki
درباره دزگران دا دعوه بده نه درباره müvekkile me da dava beke çünkü müvekkilimin tek vekili goti hatta naracı edilmesine neticede cezadan gotun ceza me paşva yani ertelemek tızani kuralı kaya yani tebecek erteleme yani ceza şöyle ranabe le bu demek ki ev ceza serte ve bandol hareketimini ki eğer tavane da sucu da suçlar bir ceza begri ve deme ceza kati dayin bereci lez tüve kur razı hapishanede tüve nabere de bavar tıkın ki şükrü baş fam ne kır encama dadgahe jahaki godkas kadıcı bir yarda bu gotas tişteki beci müci got ve kadiya duruşma kadiya evet me hakikata hakim kadi got ki kadiye mahkama gran ağır cezaya got me bece kadıcı bece me bece vekili çünkü zaten nahaş bu serse vek yapatı bu got ki naşında onu edin bun jubom bun armanç duruşmadın yani duruşma be damak kazbem darzandın ve deme az edin lehemberi ve parazname perhüşk peşkeştik aslında hakim ve deme gudalikir tiştek jinne got mugut yani edin duruşma darzandın tüne bu ve dadga kadya amedin derkatin jimra vekot mahvdiyem çünkü ki runuşni got ileride bütüne sağlamış ne başa le vi gotuk azatı kırkıl batmene civar be pişan nakaş kat untizanla piyence mehva maha yansdaji karibeci ki jiyana kaç dasta Almanya şaşe meha tevra şaşe mecil bala fırkhane az çand havaledin malbatavi mevgırstan bir nebere batmane li batmane jî me binakir bir min ser mezelevi akıftinek jikir yani karbavi ev çiye derbare vida vek nivîskar vek nermend rolavî çûbûye ji bo Kurdistan'a kat serbixwe ji bo azadiye milletê Kurd xebat kiriye tevê ku bizanim ku însanekî hêja niha me binakir belki hûn niha nas nakine belki pir bi navdar nabe lê dem de vere vek her kesî ve her demê bûye nivîskar hunermendek welatekî milletekî ji nûva ji aliyê gel da tê pêşwazî kirin qîmet tê didin wî dibin însanek giranbaha ji bo vê yani xemgînin ciyê wî bihuşt be ciyê wî Gulistan be Kurdistan be piştî ve me binakir çûnî mala taziye jî vek kir em rûniştinî xelk hat me pêşwaza wan kir ez vegeriyam hatim Diyarbekirê vekî îro jî ve mutlaka şopandiye derya ku wexta ku piştî ki rahmet kir bû piyence me hemû derbarê wî da nivîsek nivîsandî bû pêwendiyê min zane mutlaka xandiye lê min îro jî nivîsan nivîsek nivîsand çapemenî da jî girt da jî min daha doğrusu li Kurdpervera rexne girt lêxistinên Kurdistanê sivîl siyasî ji bo ku beşdarî civekê nebûbûn pêveke nehatibin ser mezar min pêşniyarî kiribû min gotibû ku baya eger hatana bi xurtî eger me Şükrü Gülmüş binak bikira baya ji bo PKK tevê merhelê da tibû peyameka pir girîng nehatina ve diyartike ku li hemberî PKK muxalefet ji tune ye
ev mesela na münakaşat be em çi bêjî mesele malbatê û ev xizmetkarekî milletê Kurd bû doza Kurd û Kurdistanê bû tabii ki problema vîya zaafa vîya en mezin ya jî problema vîya en mezin bu havalê PKK û bu havalê Abdullah Öcalan ya Abdullah Öcalan jî riya xortê Kurdan riya insanê vek Şükrü Gülmüş li Kurdistanê xirabiyê mezin kirin netice merhala katî encama ve xabatê ye lê Şükrü Gülmüş vakta ku dît ku PKK Öcalan ji bo milletê Kurd ji bo Kurdistanê xetere alaka pêveriya xwe dikir û dizane wek ji destpêkê de jî got da li hemberî PKK Öcalan rexne xwe nêrînê xwe li hemberî wan anî ser ziman tu karî bêjî ku yek ji kesek ku ji PKK hat şiyarbûyîna ya ji embênî ronîkirina PKK da ve demek gelek kem kesa li hemberî PKK bir raya xwe da nêrînên Şükrü Gülmüş ya ji embênî nasname gor qenatan bir yala min ez veke rolekî giring bîst nasnameda dem ev jî nivîskare nasname bû milwer nivîsan heta burada navbera min wî da polemîk jî çîne wat polêdîkana polemîkê me gelek bûna polemîkê medenî ji bo vê ji bo milletê Kurd ji bo malbata wî ji bo zarokê wî têkoşîn keça wî mizgînê jî ser sakît dixwazim. Zor spas bu nêrînê we û li ser Şükrü Gülmüş û jawelê û bi serê malbata we sabê serê gelê Kurd sabit me. Belem diyarê nû rojata navîn û Kurdistanê û cihanê lez dixebime pir lez dixebime rastî lê navê qebûlkirin ku Kurd hin jî li Bakûra Kurdistanê bê alternatîf in. Ew pêvajiya ku wê daviyê navê wê kirina bê şert û mercana Kurdan e. Plan û stratejiya Türkiye bêjikê Tirkiyeya bê terör armanc dike ku formasyonên Kurd li başûr û alternatîveke ji bo siyaseta alternatîv îro bi her gav pêwîst e. Dema ku polîtîkên ku ji hêla dewletekê an partiyekê heyî ku tenê meşandin û pêvîriye ku di çareseriyê cuda û piştgirekên civakî werin pêbazên nû bi bandor û adaptekirina şert û mercanê guhembar pêvîriye dibin yek partî wan hikûmetekî de alternatîv an demokrasî bi rastî tune ye û her gav û dîktatörî heye. Dema ku polîtîkayên heyî li gêştina armancên xwe zêdekirina refaha civakî an parastina tevahiya berjewendiyên netewî da yek diçin û polîtîkayên alternatîv armanc dikin ku danastina perspektîvê nû encamê çêtir bi dest bixin. Ji bo parastina û berjewendî û vêran da tevî polîtîkayên dîplomatîk ên ku ji armanca wan parastina berjewendiyên welat û bi destxistina pêşgiriyê qada nav netewî de ne dikarin stratejiyên ji bo bi destxistina pozisyonekê bihêztir pêşkêş bikin. Rêya bi destxistina welat ango di diasporayê dijîn tevlî siyaseta alternatîv bibin. Lêberê Kurd bi diasporayê jî bi rastî nerêxistinkirinê ji ber ku derveyî welat hêzên alternatîv jî û tune yani der
هنه تشتوال براستی آلترناتیو یا ترین کتن از پروژه PKK و دولت ترک به تباهی نخواستن هیچ یک آلترناتیو یعنی نهان و سالانه 40 سالانه هیچ یک آلترناتیو وسا در که با حوله وجود برجواندی کرد و کردستان جبر بیه که او سری له نموید چه بتن و که ابراهیم از خواستم باید بپرسم ام دو سردمه که دانه کوده او خیانته که دجوار لباکور و رجوای کردستان دوربش کریه گلو کرد لباکور و کردستان پیویسیه که هیزن آلترناتیو هیه آنجی فایده بوینا هیزک آلترناتیو چیه و گرنگی ها لهم آستا هم بجن نتوی آستا ناخنتوی آستا جواکی دا چیه کرم که نها وقت زانیم که گلک برنامه و داجی گلک کس اونجی هم دنسینی پشتی سالن هفته چاران yani pişti salen haftiyyi untuzanne tevgara Bakuriye Kurdistan'ı baharakı düyemin ve jiyanda. Yani Parti Demokratik Kurdistan'da Türkiye var bu. De kuva var bu. O tekari bejikü şuura milli o şuura Kürtperveri Kurdi şuura Kurdistan bu Kurdistan'ı her küçük beladı bu. Jibona ve keci le hemu bajar Kurdistan'ı tekari bejikü halkı خوب organize kır و تخواستیم که بگینیم مرکزه که یعنی بگینیم فدراسیونه که جبوه دولت و دمه انتظانه کش و روشه ترسیا دانزده آدارا 1971 darbe لشکری پیکانی و darbe لشکری elbette ki hem hemberi hezen sil ambejini vek liberal Türk'a u çepe Türk'a hem taybeti hemberi Kurda darbe şey bu. Çünkü hemberi Türk'a Kurda nedin avan abuku tevgara Kurd Kurt ve o av tevgar tıkadı ku Türkiye cudayeti çeken aslında daha az yani cudayeti tüne çünkü Aka Türk'a kalsikici Aka Türk'a tigret tüne le ser Aka Kurdistan'e millete Kürtpervera tıkhas ku millete mebebe deselatlar Kurdistan ilhak işgal ihlas ve o amcu ve her milleteki ya Türkiye ve Junuva devlete federal behavra ya ve devlete serbuku ya milli da bibin deselatlar o milleteme xu devlete xuya serbuku xabreva bibe. Jibo ve darbe çebu le pişti darbe tekari beji av tekoşin aklı dervadı domant le dadgah yani dadgah heji le girtigah heji domant o girtigah ve dadgah da gelek vekili lehemberi devlete ve demede gotku kurtunene untuzan siyasata devlete ya Tugotun millete kurtune millete kurt canatı go Türk'e canatı gotun ku millete ki küçük katı bebe Türk asimilasyon yani halandın stratejisi acibandın Ali Kidaji katliama khastın ku kurda bakın Türk Ali edin da sürgüne o kitlevi Kurdistan'ı Kurda derxistine tıkasın verpekin tıkari bejik jole rakın le ditin ki
pişti danzde adale yani bir kutate jini kanal jole rakın. Evcar devlet kor kanata fikri got ko yani diyarak ko ev ravşa ev tekoşin adı gerçekte da dadgah da edin kari becikül dervaji bandola ha tesir ha çekir bu. Levra zaten potansiyela milli ya Kurdi Kurdistani ya sarxabuna Kurdistan'e tabayinat hapshanede bu darvaya hapshane bu. Ve organize bu. Yani organizasyon ka disa ve kamiru münakaşa dikin gelo lehemberi devlete pişti Parti Demokratik Kurdistan hatta tipe da muhalefete jibo Kurdi hatiye kirin Kurda millete Kurd gele Kurd hatiye girtin ki parti karşı Türkiye ji kongra çarya min da biryar gurtiye ki millete Kurdaya gele Kurdaya realite ka sosyolojik Kurdiye zamana çanda diroka Kurdiye Kurdiye mafın Kurd zamana peş bıkın çanda peş bıkın ev bir yana ev tistana per green bun le danzde adare ev peşe ve hatı bu gırtın hapishane da ve te koşuya doman te girtigah da doman le disari gelo le Kürdistan'e alternativa ka milli neteveyi derke ve hole yana ve kısmini derke ve hole yana hatta münakaşa kır ve kilo netice untuzana pişti haftiye çara ve bu kurti ve jare gerek rekistinin Kürdistan'e en ne legal es tıkkari ve şarti es sırrı ava bu. Ne kanuni Untuzana navevanam tızani işte Parti Demokratik Kürdistan ya Türkiye hacre var reorganize kırbu binabe ki bu dede kader kabata kamaşan rekidin gırstı bu Parti Sosyalist Kürdistan'a Türkiye untuzana haftiye çarada ve parti organize kırbu denge kava organize kırbu Parti Demokratik Kürdistan'a Türkiye nav gohartına keda bu untuzana pişti ve gohartına bu Parti Demokratik Kürdistan hukuk yani rızgari kazen tebeye Kürdistan'ı yani gohartınık bellazı bastıkari beceki tevgere Kürtpervera Ravşan bile Kurda siyasetmede milli karı organize kırı. Ve demede devlete tevekkül hemberi ve fikrin ki tekbir ekebilir. Yani diyetin ki katliam kuştuna sürgüna dadgah kırın işkence karne. Bakın peşiya tevgera netebeyya Kürdistan'a birin. Haval babar tıkkımız tebecine dengde karşıda. Dengde میشه خواند بله نظام شما دنگ جبوه چاوه دنگ بوم خوش ده شو سرکتونه اما نظام خویه کابل گذار tıkkın tebecine dengde karşıda. ره میشه خواند نظام Yani ve işte ve şart zurufanda devlete fikri ki demek ki em ve tevgere yani tevgera neteveyi ya Kürdistan'ı em jhundur da bak bakın tasfiye bakın. Jbo ve tıkari bejiki Abdullah Öcalan bu proje ke organize bu. PKK jbo ve proje ke organize bu. Armanca bir esası ev bu ki yek rekısının yani tevgera netevi ya Kürdistan'ı düdü rekısının Kürdistan'ı tasfiye bakın. Size hezen bingeha tıkari beji hezen dinameken tevgaran neteveyi en civaki siyasi tasfiye bakın. Seminci ya çaraminci Kurda Armanca devlet bu yine dur bakın. Naha tıkari beji ki ev PKK o devlet ve hevra taybetici pişti 27 Şubat 2025 da geçti encame. Yani Berya ve
elbette ki gelek konağa derbas bu. Gelek bir konağı derbas bu. Yani mesela beni Damak'ı PKK Öcalan bu havale Suriye revşi cuda bu. Siyasata ku dimeşandın cuda bu. Vakta gibi Saddam Hüseyin ra havalti kirin siyasata Öcalan ya PKK cuda bu. İran era havalti kirin siyasata wan, nerine wan, stratejiye wan cuda bu. Tişbit taybeti piştik Abdullah Öcalan jurnuva vegeriya Türkiye yani disa vegeriya limanakul vegeriya malakı Türkiye untuzana gelek vekiri gotu ku nod nahanda çi got ku azatime hizmeti devlet axo bikim hatta da mahkemede gelek vekiri got ku hizmetek mikri kasinik ji devlet era nekiriye min peşiya devlet buyuna Kurdistan'a girtiye le Bakuriye Kurdistan'a hatta le İtta nerine vekiriş devlet era de got ku Amerika u Avrupa tıkaze İsrail'e düyemin başvuru Kurdistan'a ava bike tevekan peşiya vi bigrini yani bir avayı untikarın bejin ku be ava ki hatta mesela beni Oktober Cotmaha 2024 da Damak'ı Bahçeli Diyarbakır Abdullah Öcalan ra vered meclise da kısa bike tu kuruba deme da yani partiya wana legal da kısa bike o gotun ku te haterikeye Kürdistan'ı na yani çünkü rehisin untuzana devlet veke ve rasici serkatibun rehisin tamam Kürtperveri tavayı tasfiye ne bu le Kürtperveri ama piçe yaşında serve kısa bikini de sinore rehistanında gelek buçuk behez mabun tamam rehistin habunle behez bun tüve da serkafti bun avcar tıkastım ki hamlakı düyemin bikin çünkü digotun ki Amerika ve İsrail tıkastına ki Türkiye parça bikin işte Kürdistan'a ki ava bikin yani Kürdistan'a ki serbukhul tavayı rojolatan avin لهر روجاوا کردستان کمترین ایراد مرحله حکومت ذاتی ده اتونومی ده لباکو باشرا کردستان جی روشا که ihtimala که مزنه که انجام رفراندوم 2017 بکه و جیانه که دولتا که سربخوا و بمه جوه مسئله حمله کنو آوا کرن Abdullah Öcalan pişti ki Danistan'da da 27 Şubat'ta ve sale yani 2021 yılında ev veka peymana tekari beji peymana ve Lozan'a düyemin ya cembeni veke manifesto ihanete ya di ilan kırı. Tabii ki naha çi bu Diyarbakır gotume PKK fesibke hajole rake devlet çekberde levlive nama çünkü zaten çeke devlete bun devlete bir çekil hemberi Kurda PKK karani bu ve mesele de Kurda elbette ki digotun ku PKK deve ku devlet çekberde u PKK jole rabe ve çavakul Irak'e bazı hatar bu tasfiya ve pevis bu ul Suriye tasfiya bazı pevis bu Jibona ve tabii ki Bakuriye Kürdistan'a ji yani hem devlet be guartın de hem ji PKK be tasfiye kirin ama jivi ali da dakaza Kurdan bu dakaza Rehistan'ın Kürdistan'a bu ya Bakuriye Kürdistan'a bu Kürtpervere Kürdistan'a bu Cemaata Kürdistan'a bu Halka Kürdistan'a bu Millete Kürt bu le hazar mukabın Vanal Aliye'den de Abdullah Öcalan gotun ku takake Kürt millete Kürt mafe wan tune bibin devlet ya jî nehavce bibin Türkiye be guhartın efendim devlet ji devleta Kemalist Türka derkeve bebe devleta Kurd Türka ya müşterek federal ev jî nehavce bo Kurda otonomi jî nehavce tabi man merhalaka nu dest bekir
Damak ven merhale dest bekir. Ne euro? Dikari beji ki taybeti pişti danzde ilone tevgara ve Bakuriye Kurdistan'e tevgara netebe ya Bakuriye Kurdistan'e bir alternatife, bir organizasyona. Yani organizasyon habun lehazar mukabına organizasyon derkatibun darvayı velet. Dikari beji roj boj juhata hallandın. O taybetici bir pişkiriya veke devletin, çar devletin kolonyalist PKK tıkari beji gelek rehisin tıkari be tasfiye bun kısmet kivancı gelek buçuk man rolaki pir gnignalistin na irot em rastiye vaktakı Bakuriye Kurdistan edinlerin gelek parti hane em beni partiya mafu azadiye yek juvancı az damezene ve meku partiya yekemin ya hatiye damazlandı 2003 da bu ku untuzanla pişti taybeti işte Lozan'a Bevajoa Lozan'a düyemin peşiya ve girtin megotu bu kuj bu hamu Kurt pervera ev ava bu partiya mafu azadiyan lehazar mukabın ev nakaşiye ideolojik nakaşiye siyasi en kavnala rexistin ekkem buna sedem ku hak par peşnekeve pişti ve parça bu inçe bu hak par nahatiye du merhale ke ku tıkari bejici hak pare ne du parti se parti derkatin hole ya du parti niv derkatin hole bir partiye maf azadiye parti sosyalist Kurdistan'a Türkiye'ye tizani hezeki mezin naha tınav PVK da ev hezacı bere damezener endamen hak pare bun. Parti Demokratik Kurdistan'a Türkiye'ye Bakur haye Parti Demokratik Kurdistan'a Bakur çand hezin. Yani dert katta hole koy yani ve avale alternatif ve siyasi rekistini tünneye hatta tevgara neteveyi ya Bakuriye Kurdistan'a baskınıcı mümkün neye. Yani Euro le Rojava Kurdistan'a tevgere ki Rojava Kurdistan'a ya neteveyi heye fakat Bakuriye Kurdistan'a hazar mukabın çünkü tevgere ka neteveyi basa ve demakan bikini çiye rekistine ve hebine rekistine kurt hebine ve halkı ve danışlandine ve hebine jaliye sosyolojik da Küraniya van heye halkı temsil bikin bir gelek avan o lehazar mukabın ilo damak türlü rekistine denyemi tek ako denyemi tek بله بله دنگوته فرمو yani naha tevgerek tüneye tevgereki neteveyi milli tüneye potansiyel heye از لها تشتگی خوازم بیشم لها گوادی و گوتا به هزان اسد و هشته آندا وقتی و زانی و دانزه ایلونه و داربا لشکری ترکیه چه بو بله و راست رخستن هایی و داربه مزین خوارن هاتن گرتن چون حبسان دا لدی ساجی که توگرک ما بو هم بجن پیچه خلطی اون هبو راستی اوان تکارین دیسا دروایی هم بجن کردستان و روجاوا و باکوره و روجلات و جبرکو هم زانه هنگا و آلا رزگاری جی چوبیل به قامپیون هبون و قوادی چوبین قامپیون هبون yani rasti nehat ne cemhe ve rexistine ki yek girti ne çekin ne bu ne yek yo avan çekir bana disa rasti te rexistine ki vakti em bejin tevgera azadi ya Hazan Esad u Bistanda tikari tişteki olsa derkevte yani haberi hav nekirin o seri haber hav nedanandın yani avcı tişteki zahmet bir ya da emin jinaha belehin bejin av partiye burası daha ye partiye da yani yasayı em bejin ye
و فرمی هاتنه دمازراندن تشتك هيا كو إيرو لباكورا كردستان بارتي هنا كو قانون دولت تركيا ناوي كردستان هاتنا دمازراندن و بلا اتشكي خرابين هم دجوانينن لقانون تركان و دا حتى زمان كردي نفرميه فرمينينا لدولت بجف دولت ناو سنه كردستان و بارتيان چيكن جاد دبشتر جهان جي مذهبي كن بارتي ناو كردستان و فرمی اومد دایه و هاتن دمازراندن و ریداجی که جهانی که دخاپینه براستی نها هم بیشن او پارتی باکورا کردستان وکی پارتی ناو واجی وگود حق پاره پارتی والد پارز کردستان پسکه و پارتی کمونیست و پارتی دموکرات کردستان او هر دو بشوینه شانس سرکفته نوان هیا و از بیشم واجی گود تونه برکو براستی نکارن او بنا رقاده قانونی و دموکراتی تا او تکارن بنا آلترناتیفه یعنی سر به جهین تشتکی بیشن و باشته بفرمو کرم که ککچیا elbette ki yani proje kırına devlete bir deste Öcalan PKK şıktune ki jibo tasfiya Kurt'ta tekari beji ki rola ki ve green yekemine ye letebe am bizani bun ki rexistinin pişti haftaya çara ava bubun tınav halkı da kitle kavana green gabu untuzanal her bajaraki tekari beji ki her rexistinik li yek du bajar se bajara pênc bajara rexistini kirî bû rast halkê jî piştgirî dikir lê tivê kam qebûl bikin ki ev tevgerê jî ev rêxistinê me jî bi serê xwe problem bûn yanî ji bo ku bi xwe tikarî bêjî ki avabûyîna wan da jî problem hebû mesela ji bo vê bernamek wexta çêbû rêxistinê piştî dandê adarê mi gotibû ku rêxistinê gelek ekletik bûn yani dema ku tu mezetikî ki Partî Sosyalîst Kurdistana Tirkiye ekletik kesê ku bi hevra wextekî dûr dirêj xebat kirine nehatine cem hevdû partî ava nekirine yani rewşekî organîk tune ye dudu tu Kurdîtî da qelsbûyîna wan heye ya mesela tu dinêrî ki Partî Sosyalîstî Tirkiye ve deme Türkiye bûyîna wî Türkiye cîtiya wî hîn zêdetir giran e belê rast e mesela tu wexta ku li vekê dinêrî yani DDK'de kîpê dinêrî tu li wir jî dinêrî ku rewşekî ekletîk heye serokatiyeka vekî organîk tune ye ekletîk heye yani tamam em bêjî ji Partî Demokratîk Kurdistan li Tirkiye'de hatine beşekî wan endamê DDK'ye bûne lê dîsa jî ji derve de gelek kes hatine gelek ekletîk bûye yani millî bûyîna wan da jî problem heye zihniyeta wan da problemek heye îdeolojî rêxistinê îdeolojiyê ne jî li Bakurê Kurdistanê ev problemik e aynî ti ji bo rizgariyê ala rizgarî jî derbas dibe aynî ti ji bo dengê kava jî dikarî bêjî yani fark heye ama tiştek hebû ku hemû rêxistina serxebûna yani veke Partî Sosyalîst Kurdistana Tirkiye xarî dervayî wê hemû rêxistina serxebûna Kurdistan dewletbûyîna Kurdistanê tiparast ev tiştekî gelek pozîtîv bû lê îdeolojiya wan hişmendiya wan rê netida ku ew nabibin yek ji bo vê her yekî bi serê xwe dixwast ku tu gotin em ê bimînî Kurdistanê ava kinî li Kurdistanê bimînî desthilatdar aslında li wir jî yekanebûyîn yek em bênî çi tekçilik dibên ya belê tekçilik tahta parastin yani yekbûyîn yani yekenebûyîn ne bes nav rêxistina da çünkü di nav rêxistina da yekîtiya îdeolojik bû bi sedem ku demokratik nebûn di navxa da ew jî bûn sedem ku çünkü dizanî demokrasî
tıkara bece ki yekiti jibo millet jibo civate hatta na tecrübe bu yakı jibo yekiti tıkari beci sisteme ki gringe hişmendiye ka gringe av hişmendiye mada tuna bu jibo veji tıkat beke rekısine me pişti demek ki avcı parça bundan nafkada. Çünkü le tıkari beci ki hukukaka navku ya medeni modern nemeşandı. Jibo ve yani tabii ki de tasfiye buyuna tevgara Bakuriye Kurdistan'a da rola var rekıs roza ve hişmendiye cihabu. Yani avcı bu sadam ki rekısın parça bebin tırnavkada yekiti çenekin. Ya civek misalan bejin aslında kuk yani Rızgari Khazen Neteviye Kurdistan'ı Parti Demokrat Kurdistan Kuk dedekade kip dedekade Riyazadi untuzanla UDG vakır le tu UDG daji efektif ne bun yani rastiyem tişteki bejin aslında faktören ya beni formataka Rızgari Khazi ya tekoşinya Rızgari Khaz vekeda tünne bu rekısına da yani kemasiye ka mezine bu yani vakta tu ve başvura Kurdistan'a ve mukayese bi ki yani mesela Parti Demokrat tekoşina Parti Demokratik Kurdistan hatta pişti haftiye penca damaku türlü tekoşina Parti Demokratik Kurdistan'a Irak'a ve yekitin içtimai Kurdistan bineri rekısının Bakuriye Kurdistan'ı ne vekvanın problemi avcı bir sarıya problemi ev problemana bun sadem ki hatta ev pırskrekana bun sadem ki devlet bikarbe gelek ve hesani proje kabı meşine politika stratejiye kabı karbe bir meşine Bakuriye Kurdistan'ı PKK'ci ser ve esase kurt bu. Yani tabii ki kurt bu yine PKK'da rola me yani rekısının Bakuriye Kurdistan'a bu hujihane. Belki iro rekısine iro ne duji ve meselede berpüsyanın iroji zaten bu avaki berdevam evanın üstelik berdevam ki vani pır primitif yani pır kurtçi neye yani mesela dedin ki Parti Valat Parisi Kurdistan elbette hiç şıktın kötü burada jahamu rekısına endamene Parti Demokratik Kurdistan kuke endamene dede kadehane hatta işte tevgara rızgari ala rızgari yani belki kavaji hanelür ama vakta tülledi neri tkari beji ki ev khu nikarne kasi var rekısına ki berya danzde ilonji ne khurtun ne behezin nikarne rola ki misyona ki bilizin ya jit parti mafu azadiyan disa ji tkari beji ji kadroyen veke çebumun Parti Sosyalist Kurdistan hatımın ji tevgara rızgari ala rızgari hatımın kasatiyen az tibejime ya ji dedekade hatımın denge kavar Parti Demokrat hatımın le hazar mukabın ji nüva ji vek rekısine ki stratejik vekri vekt ve goti lehemberi devlete nikari muhalefet ya ji lehemberi listike devlete lehemberi PKK bikarbe bekke İroji problem xudiye probleme ki üsahiye yani potansiyel heye herkes stopine potansiyele ki pır gringjiye hurtçiye vek potansiyel fakat potansiyel ne tevgereke yani vek tevgerek ya organize ne bu ya rekısın hele rekısın kalsın civate temsil veknakine jibo bersiva tekoşin ya rızgari khaziyan natava kurt jibo ambeci devlet buyine ya ambeni guhartına Türkiye ve bibe devletaka ambeni devlet be guhartın bibe devleta federal hazar mukabın iro rekısın emed ve mekene peki tıkarın bibin tıkara bibe zaten huyeku kavmandınek iro çetimin
münakaşe çetimin diyar tike ku ve revşe hatta davi hatta nameşe. Çava ku pişti danzde ilone dazde adare tevgara gurt junuva kar ve organize kır ve bir ideolojiya grani bir ideolojiya sosyalist ka organize kır bu. Hazar mukabın tevgara ambejini nasyonalist ya ve ki kals bu Parti Demokratik Kurdistan ama tkari beji ki rexistine din dınav halka da kurtulun behişmendi bir ideolojiya sosyalist ya çap peşkatımın diyara ki disa jibok zayine gelek şartane yani jibok tevgara ka milli yan neteveyi Bakuriye Kurdistan'e tevgara ki milli Jünüva derkeve hole ya ji bikavme ava bibe o gorveji rexisin çebebin ji bo zayina ve işi potansiyeli kaye le iro hazar mukabın aslında derfeta pırmezden eğer bu partiyeme mesela partiyeme lehemberi devlet eji lehemberi politika PKK edin PKK devlet tıkari beji ki jevdi ve ne cudayeji eğer tu lehemberi PKK muhalefet biki yani lehemberi devlete de muhalefet biki behavra gredane taybeti bu meci halvasta yani politika PKK pergiringe çünkü devlet naha siyasat akal Bakuriye Kurdistan'a bir riya PKK demeşini yani bir riya PKK demeşini diyecek ki Kürt ne milleteke Riya PKK demeşine tebecene ki Kurdno jibo küçüm hat tebecene ki va 16 milyon Kurda ya 4 milyon Kurda ve deng daya va partiye Serok Yabancı işte Öcalan'a ya 6 milyona ve deng dayı eğer nav halka da vek biki eğer vek be tkari beji ki daha milyon insan pişkiriya vantıkına Niye size yek kurda pişkiriya vandı ki peki size yek pişkiriya vandı ki zaten size yek düdüji pişkiriya partiyeden tıkına AK Partiye tıkına gel o ve deme AK Partici prani denge li Kurdistan'a tıkari beji ki denge sadi şesti digre tavayı Kurdistan'a bir hesabı ki neziki sadi şesti sadi süpyenca vak digre tavayı tebejme yani veke neziki bispyen siye deme başa tebe ve deme galo AK Partici ve siyasete tıpareze PKK'ci ve tıpareze ve deme vaktak tıpareze yani em edin ve siyasete riya deste kurda en ki PKK'dan AK Parti'den ya da MHP'den ya da CHP'den hem bir riyavan ve politika demeşini. Çünkü ya zaten öyle becene ki Kurdun AK Parti'den parti. Kurdun de CHP'den. Eğer Kürt becene MHP'den partiyeden dana yani işte partiye beni din ve kiye partiye Deva Partisi. Buçuk parti beşekliğe Laliye'den Berşekli Ahmet Davutoğlu'ya Berşekli Mezinci Cem Veke demeye naha siyaset destek Veke her çıkaz tamam lüver avna bir naslama kurdi hareket nakine jibo ve lebdeste kurda nave siyasete demeşine demek ve siyasete dönmeşini ve demek tabii ki siyasata PKK taybeti Gemze'de yani ev çünkü en azından Kurd'daki beni Kürtperver kitle kamazinci pişkiliyor vandı ki vi havayı ya vi havayı yani tabii ya çimkini alternatifin tıkari becek bu Kurdam tıkarim bidin van yani tabii ki denge kitene tadına AK Partiyeci kısmek tebecine ki mesela Kurda da gava vetiyem deng dedin ivana
جبو به پروبلم کی جدیه جبو به پارتین ما کردپرور لهمبری وکه لهمبری PKK لهمبری حکومت devlet muhalefete ka kurt nikare bimeşine. Aslında derfete gelek mezinene. Yani pişti ki Abdullah Öcalan edin bibece ki az edinle kurdumci. Az devleta Türk'te zahmetiye de az potansiyel akı hez akı dedim hizmet avan. Dibece ki kurdum ebimin Türk. Ne olsa demera tabi. Hatta demera dibece ki ya bir kabiliyetin tabi ki veke Bahçeli kase Nicat Perez Bahçeli gudari bikin. Demek dilve beneri revşeki pir alos ciddi lholeye potansiyeli ka ciddi haye le tevgereki neteve ya Bakuri Kurdistan etine o eğer rehissin hebin rehissin tevgereke çetkin. Eğer rehissin nebin tevgereka neteveyi çe nabe. Çünkü haftaya çalar rehissin khurt bun tikari bejikü tevgereka neteveyi ya Bakuri Kurdistan tikari bas bikra. Bu mana ilma siyasi ji, sosyolojik ji, pratik eda ji, jaliye hissiyata, milli netebe parastiz da ji, da tikari basa bitişti bikra. Fakat yürün tikari basa bitişti biki, maalesef hazar mukabın, nikarın basa bitişti bikin. Çünkü rehissineme tikarın bejim ki, yani hamginit bejime, endam yakan nikarına organize bikin. Ya, sessiz çarşı endam evana ye, en zede endam evan na nizanım resmi tüvekeda pır bir kemci zaten nişandıdı ne. Hadi kem zedem zanini yani nabara piensedu hazaru sesi di teçete. Galo ve insan tıkarına mı bejini ki tavgarakan neteveyi le Bakuri Kurdistan'a ye. Hatta çıtiki çıkaritki avcı pır gringe. Yani ne partiye misyon enerji. Yani eğer yani benim misyona neteve peresti yani beni misyona ki partiye ektebe xudiye misyona perhez nabe le siyasata stratejik de meşine nav halka da deng de le raya geçti ya dünyada deng de halk guvan gudarit ke devlet ve mecbura guvan gudari bike natıkat bikin rehisine me devlet me gudari nake devlet wan gudari nake PKK wan gudari nake wana hiç vek nake gringo ciddi jinagre bivi avayı hezevan jitune rast elbette ki ava revşeki pir dramatike revşeki pir nakaşe le abi ki potansiyeli ki ciddi haye tabii ki havldayın habe tabii ki em jibere farktır havdu gudari bikini hazar mukabın hin hişmendiya ki partiye medatte meşandın hişmendiya beriye danzde ilone yani fikre ki te meşandın rebazak te meşandın rexistine me beriye danzde ilone ki nav halkaya da khurt bun qasiwan ve kavan jitüneye kuvvet avana manevi jitüneye fikre van yani piştvan fikre ki pır khurt jitüneye bele ramane van mana bir rasti ya mesela dünya guhari Kurd guhari yani ev ramane u bereci mru van bipareze u rasti ev rasti ne ha İki İbrahim nexweşiye ki Kurdan heye Şeref Xan de şerefname da 1590 da dibêje Kurd li ber xwe serê xwe natebînin. Ew jî nexweşiya wan e ji bar ew jî ew helbesta Kurdan dîroka Kurdistanê de bi rastî û pir çêbûye û ew tevgerek û heta niha û Kurdan nekarîne ji dewletekê û dest bixin ji ber ku serê xwe berhev nedanin tu çand çêbitin Kurd divê serî xwe bitewînin Kurd rastî
رزه نشان هاو بدن و سر خب هاو تاوینین و بکارن که آلترناتیو که او هزا کیجی و درک تا هوله و کنه و پر زحمت و راستی نه هم بجن چان و گوتی 1908 آندا و رخصتن و پر و راستی و نکاریم ببینن یک و الحاصلی و مارجینال بود و زحفی اونجا هوله را بود و رامان وان تلیمانه لی نهاجی هنده نوانده هنه او خلاتی خواهی بریجی هی ده پارهز نهاجی Ya parezi ne yani tabii ki rastiye kabul bıkın ve deme rekistun kurt bun kitle kavan kutla kavana mezine bu endam evan bir hazaran bun daha hazaran bun راست le hazar mukabın sarokati sarevan buçuk bu yani lürcü kıtla mezin bu kıtla mezin bu eğer sarı buçuk bu yani sarı sarokati kastamına ve çima demek ki sarokati jibo ve kutla hacinler layık ve buye xudiye derfet nebuye kabiliyet avan jirbuyun avan tu nebu aliye dinda jibo ku tevgeraka nete rizgari khaz bimeşine yani vek mesela hazar nasudu şiyest yekada dama şoraşa neteve ya ilone tibe Mela Mustafa Barzani neticede 8 salada zora devlet aka yani rejim aka pır kurt ve rejim aka faşist üstelik ev rejimal pişt ve rejimi yekitiya Sovyet heye tıkaribi yekitiya Sovyet heye sed devlete din ve Türkiye yani İran Süriyeci pardon İran piçek jderva Riya Amerika ve demet karibeci ki pişkriyet ki le du devlete dinci Suriye du devlete kolonyalist milli Nijat Perez Suriye Türkiye'ci pişkriya ve rejimiyetkine le disacı şoraşa neteveyi ya ilone zora devlete biriye Barzani zora devlete biriye Parti Demokrat Halk Kurdistan'ı zora devlete bir yani vekeda ve kapasite da hani tabi ya ve kabiliyete da ve vekeda le Bakuriye Kurdistan tevgerek vekne bu. Kinye çebuye sala hazar nasıl 25 da çebuye. Hazar mukabil. Pardon hazar mukabil ne yapayım? Baş bu çebu. Hazar mukabil devleta pişkiriye van nekiriye. Yani mesela sala hazar nasıl 25 da eğer turda ciddi sadece probleme ki sarokatiye ya tabi jibo devlet avakırını hişmendiye ka cudaya tabi devlet avakırın. Yani salam bejini hazar haysid da Ubedullah Neri dama Ubedullah Neri da bu devlet akan milli habat ki bana tevgere gelek mezinin ama vakta tu Kurdistan'a vakti ki tavayı Kurdistan'a nagırlar öndür navko. Ama jibo devlet bu ineci demek durdaji problemi kaye konjüktüra navnetevici le dijimeye yani mesela sala hazar nasudu 25 da damaku tavgara netebeyid bin Halit Bek ve Saroke Rekhistini te girtin te idam kirin yani te girtin tevger bin Sarokatiya Nemir Şeyh Said Efendi da demeşe let ve konjüktüre da yekitiya Sovyeta u Avrupa pişkire Atatürk'ün, devlet Atatürk'ün. İngiliz pişkire devlet Atatürk'ün. Hatta tıkari beci ki bu kurti devlet Atatürk vaktikine siyasete devlet Atatürk ya hemberi kurdajı ya bedengin pişkiriyetkine. Jibo ve hazar muhalbi ve demet tevgere kurdi yani beni yaji Ağrı'da yani Ağrı'da hükümet abatı be ne tüdüneri disa ve tevgereda Ali ki da İran Ali ki da Türkiye elhavdit ki sinor tene gohartın yani konjüktür gelek sedemedin damaktülü düneri maalesef Başuriye Kurdistan dervayı vişi beyli maalesef
tevgereki ki statüye bikar beçe bike. Yani yal tavayı Kurdistan'a yal embecili beke beşeki Kurdistan'a yani beşeki Kastamın mesela Bakuriye Kurdistan'a li beşeki ne li beşa Bakur çe ne buye mesela damak tülü pişti haftiyê pêncan li Başûrê Kurdistanê dinêrî weke heremen azadkirî hene. Yani Parti Demokratîk Kurdistan di destê wan da heremekî azadkirî heye, devlet nikare bê wira. Yani devlet dixwaze bikeve wira, wira têk bibe feqet hêza wî tê tuneye qasî ku bikar be wa heremen azadkirî şolê rake. Ya jî hêzê heremê azadkiriyên Yekîtîn Niştimanî Kurdistan hene. Li wir jiyanaka Kurdî Kurdistanî tê meşandin. Hem ji alî aborî da, hem ji alî kulturî da, hem ji alî perwerdeyî da, hem ji alî askerî da, hem alî siyasî da. Hem ji alî sosyolojik yani pêvendiya xelkê da. Ji bo vê Bakûra Kurdistanê problemekî pir girîng heye. Piştî hefteyê çara dikarî bêjî ku piçek nabêjim rasta rast vek wê be ama piçek devlet jî tirsiya ku ev harekata piştî hefteyê çara tevgera netewê ya Bakûrê Kurdistanê rêxistinê Kurdistanê ya jî em benî serokatiya Bakûrê Kurdistanê ê ku piçek hîn îlmî piçek difikirin vek berdewama tevgera bîst pêncan tevgera Agliye Sûdûda ya Dêrsimê vek kirin kabul kirin. Yani gotin ku tu vê demê da şahsiyetê mezin e Seyit Rıza şahsiyetekî gelek mezin e girîng e xelk dikare wî gudarî bike bi rêya wî xelk ratibe serpiya Şêx Saîd Efendî ya jî em bêjînî İhsan Nûrî Paşa ya jî li Koçkiriyê Doktor Nûrî Dêrsimî hevalên wî aslında veke ji wê jî tirsiyan belkî jî va proje yek jî ji bo wê çêkirin gotin ku bana sanki rengê Şêx Saîd Efendî didine ya Xalit Bek ya jî İhsan Nûrî Paşayê Doktor Nûrî Dêrsimî ya jî li Başûrê Kurdistanê Şêx Abdûselam Awakî Şêx Ehmed û Mela Mustafa Barzanî li Îranê jî ev veke tikarî bêje ku profîla Mehabatê Kadı Muhammed dide ev pir girîng bû piştî ev têkçûyîna wê îro problem mezintir bû. Yani gelo serokatiya piştî ku hefteyê çara derkete holê îro serokatiyeka wî yani ji bo tevgereka neteweyî ya Bakûrê Kurdistanê serok tune serokatiyek tune vê deme serokatiyeka bû. Yani yekane jî yek jî kolektif jî serokatiyeka bû. Hezar mixabin îro eger wa serokatiya dîsa jî tu bidî berçavê xwe serokatiya partiyê me rêxistinên me wê demê tu îro muqayesetî kî aslında îro derfet imkan pir mezin e fakat dinêrî ku kapasite wan ev interlanda wan tevgera wan ji serokaya îro pir xurtir xuya dikine. Yani mesela serokatiya ku hefteyê çara da derkete holê hîn li Bakûrê Kurdistanê derneketiye holê. Ji bo vê ev jî problemekî pir mezin e. Rast e. Bi rastî tiştê rast in ew 1974 bi rastî tevger pir xurt bûn pir hêzê wan hebûn mezin bûn lê xeletî wan jî hebûn davê bi piçe dijminatiye hew kirin û rastî nebûne yek û serê xeber hew nedanandin serokatiyê nederînandin mêzebke û yek İbrahim em mînakekî û cîhanê bidin mêzebke Qonrê netewî ya Afrikaya Başûr 1912 civiya û gazı serokê eşîran nûnerê civakê rêxistinê dêran jî heta gazî kirin kasetiyên pêşengê teqûşînê mafên û xeciyî anîne cem hew lê 1900
و پشتی هفته چاران حتی هشتیان و او رخصنه و وکی و ما دامازانده بیم ما چی کرد ما تشتی باشی کرده ما گو هم سوسیالیستن ما گو ملای ما برتاقن ما گو آقا بگو شیخ ما برتاقن او دجمنه منه و ما دجمناتی وان کر ما همه و نیخستن او رخصنه دا او جی خلاتی و راسی خلاتی پر مازم بود Ya qalati ev kakçiya evaji veke nişan dede. Demek ki hişmendiye kamme milli xurtune. Çünkü hişmendiye milli çi fersike tebece ki mesele milli ne bes mesela grubaki ideolojiyeye ya tabaka sınıfekeye ya hamu milleteye. Jibo ve mesela milli mesela ağa, beg, şeyh, melle, Khandavan, Ravşenbir, Gündü, Karkar, Jinu, Mere Kurdistan'e bu. Yani tavayı Kurdistan'e bu. Meçikir, meci kategorize vekkir. Bu ava ki aslında tişteki devlet etikas mebin bu ava ki ideolojik vekkir, parça kir. Ya ji siyasata navnetevi ya Sovyetik ya Mao'yi yani Çin'e li ser me gelek tesir kir çapıtiya Türka jî ser me gelek tesir kir. Dikkat bikin ev jî problemekî pir mezin bû. Yani ji bo ve tevgera rêxistinên Bakurê Kurdistanê piştî hefteyê çara aslında hemû dixwast ki ji vê meselê xelas be. Belkî şansê me ew bû ku li alîkî rêxistinê Sovyetî hebûn li alîkî Maoyî Sînî hebûn lê alîkî jî rêxistinê serbixwe yên millî hebûn. Wana jî piçek hevdû tesîr dikir, absorbe dikir. Lê ma hezar mixabin yani hêz ev qas yani mezin bû ev gelek kemasî jî ji ber çav direviyan. Çünkü mi gotiya serokatiya wê demê jî her çi qas gelek awan vek Cenab-ı Beş diyar kir tiştê wanê pozîtîv jî hebûn. Lê ev hişmendiya li Başûrê Kurdistanê li cem Melle Mustafa Barzanî ya jî li Rojavata Kurdistanê li cem Qadî Muhammed wê li cem me tune nebû. Ev problemekî pir ciddi ye. Rojava jî me çêtir bû. Tu zanim ku tu karî bêjî ku gelek rêxistina piştî hefteyê çara tevgera nasyonalîst tune kabul dikir. Hatta salê davî hatta münaqeşe kirin ku divê ku tevgera nasyonalîst li Kurdistanê nebe divê ku tasfiye bibe. Na bi vê hişmendiyê elbette ki tu nikarî tevgerekî netebe xas ez bawer nakim li dunyayê tiştekî wisa be. Yani li Afriqê vek te gotî tune. Hatta îro şansekî me ji bo vek Başûrê Afrikayê şansekî me heye. Yani ev belkî şansê me dawiyê ye. Hemû rêxistinê me û hemû kesayetî yani kesê ku di nav tekoşîna netewîxwaz dane axa bek şêxê me di rêxistinekî nû vek kongreka netewî da bêne cem hevdû lê bi hişmendiyeka nû ne ku îdeolojiya derî pêş bixin ne ku rêxistina derî pêş bixin bawariya veke berjevendiya millet û berjevendiya tevgera netewîxwaz ya Kurdistanê derî pêş bixin û nebe ku bi serokatiyeka îro ya teng li partiya da heyî ev kesê ku di nav civatê da ji gelek aliyan têne ji eşîreta ji vekê tên serbixwe ev kesê bikaribin ji vê tevgerê ra ji vê vekê ra rêxistinê ra serokatiyê bikin gelek girîng e. Yani eger em kongreke ya jî yekîtiyekê çêkin ev yekîtî rasterast vek matematik berdewama ya jî rêxistina be ev yekîtiyek çêbe jî dîsa bersiva hewcedariya
tevgara neteveyi ya Bakuriye Kurdistan'a nade. Netice gelek rexistin hatın cem hevdu jî. Gelek rexistin hatın cem hevdu. Le nikarin roleke bilizin. Hevkari kirin. Ama neticede her rexistin vek xuma. Birasti Zibove jî encameki pir baş nahta girtin. Rastı. Az münakaki bidem çakon Siyonist ya yekem be serukatiya tavudur her sala 1897 da bajar Basel Swiss civiya nezike 200 delege beştar bun. O Armanca ve sereka pekarina ramara avakirina o devleteki ji bu cühyan bu Filistin'i bu. Ve Kongre da reksena Siyonist cihanı hatta damazranı ku Armanca on çamak devlet ule devleta İsrail'e bir tekuşina van hatta damazrandın le cühyan gavan khaya yekem ya peşin derbe avakine devleteki ser aha khane yani ser Filistin'e ne Avrupa'ya avetin yani Avrupa'ya av civin çekiren av biryar hingirtin gutun bu emi devleteki xarab çekin berbe yeki av gava yekem pir girine le İro potansiyel ki birası heye potansiyel ki pir girinci Kürdistan'ı heye öyle rasti em nabine le pir berteka ki o pir potansiyel ki Kürdan yu Avrupa'yı heye Avrupa İro nezike 2 milyon zede o Kürt daha dijin belki sesa çalsa hazar evancı ki siyaset hatine او نو او کرد راستی دوی مروان بچکی و باوشته به وان بچکی تشریف بکتن دوی مثلا کنگره که نتوی کردستان حتی کردستان نبتن دوی اروپای جمهوریت کار و چکتن یعنی گاوه که یکمین پر گرینگه براستی Hayır, Euro در فتح Kürdistan'e çebe zaten bu ve havuldayını kayen na habatı kaye. Fakat tabii ki mentalite be guartın. Vekta goti dama güya bilyarda dusut kasbun le temsila millete kitikirin. Öyle. Yani tigotun çi tigotun Almanca meveki deser aha Yahudiya aha khu devlete ki avak. Ne olsa. Üstelik hemberi vanji gelek hez devlete khurt habun. Ne olsa. Devlete Arab aldı jivan bu. Hatta gelek devleti Araba pişti sala 48 Türkiye hariç devlete Müslüman Türkiye tizani veka habun avan are kırı kabul kırı bu fakat gelek veke devletin Araba hatta ve sale daviyet got ki demek ki İsrail rüya arda rabe und tizana yani va münakaşa ki pır gring bu. Zaten Filistinici habunla meşruiyata devleta veke İsrail'e hatta ve daviyeci kabul nekirin. Yani dama el fethi edeci, beni fekü edeci kabul naba, paşa hatta kabul kirin. Tamam nahaci denet ve meşruiyata devlete İsrail'e kabul kirin. Le disaci bin vekavanda aslında jehole rakrına İsrail'e heye. Ama bana mesuliyeta Yahudi bu yine mesuliyeta vekte goti İsrail'e jehole vekrin tevgeriyan. Nadime de problema mesela asıl gring eve. Ama bu vek rekhisine getevgerini vek milleteki bu Kürdistan'e tevgerini yani vekte bernamada emmenif sandiye hayır. Şuur ve Kürdistan'a domine. Yani bizane herkesi kabul büke ki Kürdistan berjavendiya millete Kürdistan her tişteki re. Eğer tüvet ser her tişteki re kabul ne gibi ve hişmendiye tem ne geri her deme rehistira xey buçuk hatta me rehistira tem mezimette menfaata ve deri peş bıxi ev tibet sadem ki millet ya tevgara neteveyi ya neteveyi parça bebe. Problem ki mezine teva. Aslında zahmet ya. Ha belki bir vek ve iri ve kurt nebe
fakat îro dîsa derfet heye ku kongreka neteweyî çebe ev kongra neteweyî tabii ki Kurden Bakuriye Kurdistan dervayı velet hündire velet bigirin. Aslında derfeteki me dineye avantaja ka me dineye avantaja me din jî beşe Kurdistanê jî bi ava ki li ser me veke bandora wana pozitif heye. Hebûna devleta federe ya Kurdistanê neyse derfeteka pozitif e. Ereniye. Yani ne ku veke eğer ya jîro Rojava Kurdistanê şuura federalizme federasyonê xurt dibe ev li ser me tesîreke dike. Ji bo vê mesele veke ji bo vê dibe ku em va tiştana tevayî bikaribin bidin berçav analiz bikin lê ji bo millet welat tevgerandinê bikin şûr. Neticede milli bûyîn, netebe bûyîn hissiyateke. Pir mesela teoriye jî neye. Efendim tu rûnî bi sedan sayfa nehvce tu bernama jî binivîsînî. Rast e. Bernama binivîsînî neye? Diyar e. Kurdistan dibin hatiye dagir kirin, hatiye ilhak kirin. Tu ve xalas ki Kurdistan millete Kurd ne xudiye devlete dünyada her millet xudiye devlete tu bibi xudiye millet devlet. Jibo veye yani hamu bernama me eve ha tu pevajoa devlet buyine da eğer millete serdest akıl bin akılana bin bibêjin ku em ji nûva dixwazin bi we ve jiyanekê wek li Iraqê bûyî em dixwazin jiyaneka müşterek bi hev re bimeşînin ev jî bi devleteka federal dibe yani devleta Kurdu Tirka dibe ya jî wekê dibe ve deme elbette ki ev jî tikara merhelek ve merhele jî Kurd dikarin red bikin ama le asıl armanca ev ku Armanca stratejik serxabûna Kurdistanê, devletbûyîna Kurdistanê, yekîtiya Kurdistanê, yekirtibûyîna Kurdistanê ye. Lê em baş dizanin ku di rojekê de devletbûyîna Kurdistanê jî ya jî di merhelekê de belkî çareser nebe, ya jî yekbûyîna yekirtina Kurdistanê jî çareser nebe, wext dixwaze merhele dixwaze, ev merhelana divê ku em bidin berçav û ve kabul gor ve tev bigerînin. Rast e. Belê zor spat. Belê û çekî İbrahim rastî û çekî û dema me jî û derbas bû. Daviya bernameya me û intixwazin tiştekî bêjin keremke. Ya tiştek ez dibêjim ev ku problema yani pirsgirêka me îro girîng ev ku em potansiyela millî bigînin hevdû ji bo ve modelekî nû ê rêxistinî bibînî. Çünkü rêxistinên heyî hemû potansiyela nikare bîne cem hevdû, bicivîne ser hevdû. Lê ev jî di nav da potansiyela ku ji bo kan bikarin bicivînî ser hevdû ve kongreka yani ağa, bek, şêx yani civatê da kî ku ji bo Kurdistana ka serbixwe ji bo Kurdistanê tev bigere divê rêxistinê de divê ku cî bigire ev jî rêxistinekî nû ye îro modela girîng jî kongreka neteweyî ye. Kongra neteweyî ne ku matematik guwernî cem hevdû. Hayır. Rêxistinekî wek organik bi awakî pêşerojê him rêxistina biguhere çünkü rêxistinê me jî endamên rêxistinê jî hevcadarî guhartine kene ev kesê ku serbixwe xebata neteweyî rizgarî xas dimeşînin ew jî hevcadarî guhartine kene tabii ki ağê me jî hevcadarî guhartine kene şêxê me jî hevcadarî guhartine kene ji bo vê di vê sîstemê de yan di rêxistineka nû da wek aşekî nû han dibe ya ji nû va em bi hev re dibe ku tev bigerin bigenî netîceke em dikarin bi vî
ve heze lehemberi devlete, lehemberi proje devlete ya PKK, lehemberi tünekirna millete Kürt, o 100 salan 20 da jnuva 100 sala 20 bibe 100 sala Kurda ve demem tıkarın gave green bavejin. Rastı. Spas şara. Evet, rastı. Rastı Kürt yani Kurdistan havcavya rehberiyek siyasiye o rehberiya siyasi biryardariye. Rehberti ne rehberiya kesekiye yani bir tane diktatör keseke rehberiya mesela bejin o kongreki ne tabi. Ya gelek vekiliye em havcadari rehberiye ka kolektifin. Beli, rastı. Zirek, cihati, Kurdistan yani hecayı Kurdistan ya da laşe kada bici kiribe be kolonyalista va peyvendiye kat kiribe sinore kadani be be dünya vacil havdu kiribe tabii ki rojulatan nabim hamu milletler havdu kiri hem havdu kiri fakat cuda buyuna ko çerci baş bikar be tespiti ke em havcadari serokatiye ka vi avay kolektifin Bakuyu Kurdistan'a vekilin şans hakikan ben naha vekil Bakşuya Kurdistan'a Mala Mustafa Barzani bu Sarokaki sembolak yacık ve Kadı Muhammed yacık ve dama Şeyh Said Efendi İhsan Nuri Paşa ev dama maalesef derbas bu jibo me Sarokatiya kan nuhavcadara ama ev Sarokatiya rexistina ne ya Sarokatiya milletekiye Sarokatiya bu tavgara kan milli ya kolektife. Rastı. Rastı. Cihati çevre. Rastı bir rexistin o pişkireki o Kürt o Kurdistan'ı o naçebeten. O jiberbe o jibu devleteki Kürdistan'ı o gavin şama guti gavin yekem pirgiringe o dve Kürt bir yara xabite u gaveki baveje ki u ki u başı u tişte u baş u beyin. Rastı alternatif rastı u havcetiya Kürdan şamak alternatif ekeci haya o Berrekistin beretizani pe bek kabu yani hani çapacı kartini tıgot ki milletik bir rekistin be tebe kola. Mesela yani vakta yani çiye te çivate eğer millete Kürt rekistin kiri ne be ji dagirkariye ji ilhake nikara xalas be azat nabe peki devlete ji nikari ababki netice devlete ki abaki devlete rekistinin ababkına rekistine ki ababki ev kongra netebe ya Bakuriye Kurdistan em tibejini ababki pişra ev tıkara ababki yoksa yek kas nikarın ababkin yek partiyek ji nikara ababki çıkas nikara kurt biben ve ev nikara ababki Beli. Hapskirek yani hapskirek ya partiye ki düdyan o nine ama partiye ama pişkirek gele Kürda ya hemen gele Kürda. Gele Kürda vizyon büyü havayı be. Rastı. Yani model Kürdistan'a model rekhistineci jibo millette Kürdistan'a ve modele rekhistin ancak tıkarın ya serokatik tıkara derke ve hole o kave mezinci ve astangenaj ve pırskerekana je ev raşa dramatik em bikarbin derkevin em bikarbini plan program projen düzümün havalben devan bikarbini bidini aliye ki ya zor avan bibin. Rastı. Beli o amana davya bernamaya xwe spasya meyvanê xwe wê Heja İbrahim güçlü dikin bir ramanê xwe û hêja û giranbuha temaşevanê me ra perve kir û em ê bernameyê dîsa bangî wê bikin û zor spas û kek İbrahim. Harabin spas şvara. Beli temaşevanê Heja û bernamaya me li ser ji bo gelê Kurd Bakura Kurdistanê alternatif pevist an na و ام سر و واقعین و ما آگاهی دایی دا تماشاوان خواه
او برنامه ملور قدیا و از دمه که دی برنامه که دی جوارا دیسا پیشکش بکن بناو خوشی دا ببینن زور سپاس بو گهداری و بخاطری و